Dr. Boahen Foster, the walking pharmacopoeia. Ono any penny quencher for that Boaben authentic herbal hospital ano. Na doctor tina say and the day no wa church say kokram yade no eba. E kwan e fasoba no eguma wodo bebre. Na se ubetumi aso ano no eno nso ya na ye dadwene de ama afoforo. Ne sa sunti ene wa ba be church say eniama wodo bi wo ho a wo ye akokram yade no ubetumi asa wo ho e de afri ho no mo a eno no broni be ka ne say natural remedies. Didn't America say unya e wo say wo ti mojanam wieso no ene say udi 35 years ko pepa hydrochloric acid na yakopon de agu yam no na e decrease na so udi 50 years dia it decreases drastically ade a kire wo say me obi an kire me bet me read am say ane na acheche say udi 50 years ko dia enam de unya keto obi say wi a mojanam a eye mam mojanam wo beteso na udi 50 ko dia opa wo de si totwene said me ma to me dia twene me almost 37 years ni me nya vegetarian me nwi mojanam enti unya se de wawura 50 system ko no he ye ni asichire fita ye ni brown sugar ye ni green sugar all the way yellow sugar Dr. Wabin kan ho asem de meto white one nenye and brown no ko so bonzama kwa 66 so say brown one no eye de eye no ye de eye no original be binim de color and asha white no white say nye wo de color no so akoka ho for say good tea because ade bia wudi a color do so won bia so etuma cancer lemon ye kura mi cancer do kese a e wo wiase eni wanya cancer wetumi ayebi ebebo me say so sorry de bia enye de bia mpo within a week 2 times and 3 times wo de ye we keke and you will be very far away from your doctor piao we have glass of warm water adults utwa we mu say ya obetuma you so have no achimagum ade we odi opa ye bi esi cancer no it we na anopa na enumre obetuma na anopa ba ko say de munya da agenti ye fa wi anka mo na we na enumre ohun sa eno ano no piao na ne biem ade we kura no ade am be kire friend lemonade oba horo hu nyina ontu ba bi antwene okay utwitwa mu a na wa blend ene no hu ni bibia okay na wa so ne so you be anya diabetic I have teaspoon of honey na dia fra one cry anya hwe teaspoon kis na dia fra na wanom opeso am fan kan kra na nom ade we amachiri o hepatitis obetuma yebi o HIV obetuma yebi o fibroid obetuma yebi ade amachiri we cholesterol do kase o wiase ba ko ni ulcer duro say septic ulcer say peptic ulcer say kotoko ulcer say caprokitic ulcer some dey yare no o tutu ni din just to confuse you we esa o brofre ai brofre ye popo cancer do na mi gusu kire yo ai e me oba me okra me odura me sa kire we nyina aka ho senior brofre no pe brofre papa enye de odi aduro adua no brofre papa na ye brofre a we si ufi kire chi a won fa aduro ngu so a anyi otibia ye best e organic okay senior no so hohoro antunu bibia antwene twitwamu nyina blend ni nsuo obobo full glass anopa ni anwumire nti enne da so yi na bade wo mu no eye diwema bia ni wiase esen na bade wo mu no afa emba ewo menstrual problem wo bibia frɛ no dysmenorrhea na do kese ne brofre na haban na bane wo mu